ntabwo ari abakunzi umupira w'amaguru gusa ahubwo isi yose yacitse urondogoro by'umwihariko abakunzi ba Liverpool ndetse n'ikipe y'igihugu ya Portugal kubera urupfu rwa rutahizamu w'imyaka 28 w'umunyaportugal Diogo Jota witabye Imana we n'umuvandimwe we Andrea Jota bazize impanuka y'imodoka. Bibaye nyuma y'iminsi 10 uyu Diogo Jota ashakanye n'umufasha we Lute Cardozo, aho bombi batangiye gukundana kuva mu mwaka wa 2015. Uyu Diogo Jota akabasize abana batatu babyaranye n'uyu mufasha we Lute Cardozo. Ese nibe bigwina amateka byahanze uyu munyabigwi Diogo Jota kuva ku itangiro rya mbere y'urugendo rwe rw'umupira w'amaguru kugeza aho maginga ya atabarukiyeho. Ibi nkubwiye nibyo ntarakubwira, ngiye ujye gutegura insinkana kugezaho cyo ngusaba no kubanza gukanda subscribe niba utarayikanda, tugakomeza kubana 5 kuri 5. Ngiye gutegura insinkana ngiye no kugezaho je m'appelle journaliste G Blues, ikaze kuri mwese. Ubundi amazina yasanzwe yitwaga Diego José Teixeira Oliveira, gusa yatazirwa akazina ka Diogo Jota. Yavukiye i Porto mu gihugu cya Portugal byari ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 mwaka w'1996. Yasheraga kuza imyaka 28 y'amavuko. Diogo Jota we n'umuvandimwe we rukumbi yari afite imyaka 25 uzwi ku izina rya Andrea Jota. Bombi bakinaga umupira w'amaguru mu buryo bwabigize umwuga. Bombi bitabye Imana bazize impanuka y'imodoka yabereye mu Zamlai ni majyepfo y'igihugu cya Portugal, akaba ari ku muhanda A52. Iyi modoka iri mu bwoko bwa Range Rover yari itwaye na murumuna wa Diogo Jota, maze ubwo bageragezaga kudepansa imodoka yaje kwibirangura maze ipine raturika, niko gufatwa n'inkongi maze bagerageje gushaka ubutabazi buhagera, abo bombi bamaze kwitaba Imana. Mu myaka y'ibicenda gusa mwaka wa 2005 yaceje mu ikipe y'abakiri bato izwi nka Gondomar FC, aho yakiniye imikino irenga 37 yitsindira ibitego 39. Ku myaka 16 gusa y'amavuko yatangiye kubona amahirwe y'igeragezwa mu makipe yaho muri Portugal irimo nka Benfica Lisbon ndetse na FC Porto, gusa ntabwo byaje gukunda. Yaje kwerekeza mu ikipe ya Paços de Ferreira mu mwaka wa 2014, aho yakiniye imikino 47 yitsindira ibitego 18 ndetse n'imipira ivamo ibitego 14. Uyu mukinnyi yakomeje kwigaragaza muri ekipe ya Paços de Ferreira. Nyuma yo kwitwara neza muri iyi ekipe yaje kumwongera amasezerano y'imyaka 5 akikinira, gusa bidatinze ekipe ya Atletico Madrid yo mu gihugu cya Espagne yatozwaga n'umutoza Diego Simeone yaje kubenguka uyu mukinnyi, niko kumutangaho arenga miliyoni 7 z'amapaundi. Gusa umusaruro waje kubura muri ikipe ya Atletico Madrid niko gufata umwanzuro wo kuba bamutije mu ikipe ya FC Porto y'iwabo mu gihugu cya Portugal. Nyuma yo gukomeza kwigaragaza neza muri ekipe y'iwabo muri Portugal ya FC Porto, atsinda ibitego bigiye bitandukanye mu marushanwa y'abanyaburayi nka UEFA Champions League ndetse na Championnat yo mu gihugu cya Portugal. Uyu mukinnyi yaje kwerekeza mu ikipe ya Wolverhampton Wanderers iri mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ubwongereza, maze arigaragaza kuri season ya mbere ubwo yatsinze ibitego bigera kuri 17 bituma itahabwa amasezerano y'imyaka 3 akina mu ikipe ya Wolverhampton Wanderers nyuma yo kwifasha kuzamuka mu cyiciro cya mbere cya English Premier League. Amaze kugera mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza yakomeje gutesha umutwe amakipe agiye atandukanye, maze ibi bituma mwaka wa 2020 uyu musore yerekeza mu kipe ya Liverpool. Muri rusange muri Wolverhampton yakiniye imikino 131 ayitsindira ibitego 44, atanga imipira ivamo ibitego 19. Urugendo rwa Diogo Jota rwatangiye kuba ikibenya bose mu mwaka wa 2020 gwerekezaga mu ikipe ya Liverpool de Cops yatozwaga n'umutoza Jurgen Klopp. Diogo Jota muri rusange mu myaka 5 yakiniye ikipe ya Liverpool yakiniye imikino 182 yatsindiye ibitego 65 ndetse atanga imipira ivamo ibitego 26. Usibye UEFA Champions League yatsindiye ku mukino nyuma na Real Madrid 2022, umukinnyi Diogo Jota muri rusange mu giteranyo cy'imikino yose amaze gukinira aya ekipe yose yanyuzemo ni imikino 398, amaze kwitsinda ibitego 136, amaze gutanga assist cyangwa se imipira ivamo ibitego 66, amaze kwikana ibikombe bigera ku 8. Hari byiganjemo ibikombe 6 yatwaye muri Liverpool birimo Carabao Cup, FA Cup, Community Shield ndetse na Championnat y'igihugu y'Abongereza bari kwegukana mu mwaka washize. Mu ikipe y'igihugu ya Portugal amaze gukinira ibikino 49, yatsinze ibitego bigera kuri 14, atanga imipira 6 ivamo ibitego, amaze kwegukana ibikombe bigera kuri 2 mu ikipe y'igihugu ya Portugal birimo UEFA Nations League harimo yebekanye mwaka wa 2019 ndetse niyo beretse kwegukana muri mwaka gwatsindaga kuri final ikipe y'igihugu ya Espagne muri penalty shootout.
mbere ko mbasigiramo ubumwe mu butumwa bw'abasportifu n'isi muri rusange bwakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kubera ishengurwa ry'urupfu rwa rutahizamu Diego Jota n'umuvandimwe we. Reka mbanze mubwire ko nimero 20 yambarwaga mu mugongo na Diego Jota muri Liverpool yamaze kubikwa nawe uzongera kuyambara vuba mu rwego rwo gukomeza gucyubahiro uyu rutahizamu watakiraga ekipi ya Liverpool. Kuva ku munsi w'ejo amakipe yose ari mu gikombe cy'isi cy'amaklub mbere yo kubanza gukinwa imikino igiye itandukanye hazabanza gufatwa umurutu umwe wo kubanza kwibuka abavandimwe bazimanuka y'imodoka. Reka mbanze ngubaze ni ese wowe nicyo uzakumbura kuri rutahizamu Diego Jota? Binyuze muri comment unambwira icyo wifuza ko nzakugezaho mu kiganiro cy'ubutaha. Nk'ibisanzwe njyewe gutegura insinga na kugezaho Je m'appelle Journaliste G Bruce. Hasta la vista, ciao ciao.